Kõik on elus, usuvad šamaanid. Nemad oskavad ka kivide energiat ellu tuua ja tuulest ning trummihelist vastuseid saada. Seekord käis Maatrik šamaani päeval, tutvumas tänapäevaste maagiate ja rituaalidega, ammutamas teadmisi ja väge. Шаманы сегодня, шаманы раньше – это все-таки разные вещи. Считается, что в каждом племени, у каждого народа всегда были шаманы, как люди, которых избирали духи. Человеку нужно было переболеть какой-то болезнью на грани смерти, которую на человека насылали духи. Считалось, что духи начинают управлять шаманом, то есть что они захотят, то он и делает. Это было раньше. В наше время все намного изменилось. Сейчас люди устают от напряжения жизни. Они хотят расслабить тело, расслабить ум, переключиться на что-то таинственное, мистическое, интересное. Trummimiseks ettevalmistusprotsess ei ole nii sama. Iga liigutus, iga detaili poole pöördumine võimaldab tagasisidet. Ja nii need suhtlemised, rääkimised siis enda atribuutiga ka toimivad. Kui arvestades nüüd šamanistliku maailmavaate põhialust, et kõik elab, siis põhimõtteliselt kõik on elus olendid, kõikides on infoväli sees. Шаманизм – это очень древнее направление, в котором люди входят в так называемые измененные состояния сознания. Есть очень много практик, накопленных в разных традициях мира, для того, чтобы войти в легкое трансоподобное состояние и в нем находиться некоторое время. Как врач я могу сказать, что здесь нет никаких противопоказаний. Медитации, йога, цигун, баня, сауна, купание в проруби зимой, когда нужно выходить и становится очень жарко. Это все такие отработанные направления, во время которых человек обязательно входит в легкое измененное состояние сознания. Для меня исследование народных традиций это просто своеобразная неиссякаемая кладовая таких методов, которые проверены веками, может быть, даже тысячелетиями. И эти методы приводят к тому, чтобы человек лучше себя чувствовал. Vaimumaailmas on kaitsesümboliks metall ja teravus. Pandla metall ja pandla suurus, see kaitseb nüüd inimese päiksepõimikut või sellist väekohta, sest kõhus on inimesel akud, astraali tasand, et siia ei tekiks ründeid. Paun, püha aksessuaar, siin on siis šamaanil töövahendid, selline kotikene koos Eesti sümbollillega. Neid siis saab ka siduda ilma kaartega ja maa ja taevas. Siin on veel selline ussivöö, meie pärandkultuuris. Majauss, ta oli nagu maja valvur, perekonna sõber. Sügavamas tähenduses on uss rakutasandil DNA süsteemis, kes ka informatsiooni kannab. Et tema hingestamise, elustamise puhul annab šamaan siia teatud töö
väärtused ja sõlmib enda külge kinni. Parem oleks ka ise õmmelda väekohas endale šamaani rüü. Kui šamaani riitust pidevalt teha ja õieti, siis see rüü hakkab endas kandma sellist ka kindlustunnet ja kaitset. Võtame sellegi, kui sa seda rütmi hakkad niimoodi kuulama, see on väepikendus, aitab võluväge kohale kutsuda. See oli tuvas praegu, tuva ürgne kutse. Tuva on Siberis ja Mongoolia piiri ääres. Mul on endal niisugused laule on palju, on just selle osaga seotud, seal ma olen saanud nagu hinge leiu või midagi sellist. Ja siis tihti, kui lähen sinna, võtan oma puubini, tummi, ja siis hakkan laulma. Mul oli Siberis ükskord niisugune lugu, et šamaan andis mulle kadukäpa. Sattusin sinna ja šamaan võttis selle kadukäpa, pani mulle pähe. Ütles, et nagu see vägi tuli. Ja siis ma olin nii õnnelik, ma andsin talle oma kõristi. Ja kui ma ära läksin, siis mu see elas siin põuest. Kõik oli, keha oli niisugune kuum ja ma tundsin, talle on võluvägi juures. No sellega juhtus veel igast lugus, aga siis, kui ma ükskord Eestisse jõudsin ja läksime seda võluväge nagu vaatama, kõik koos. Ja siis oli niimoodi, et ühel hetkel, kui me läksime vaatama, nagu taevast äkki tuli tuul ja ta puhus igas suunas ja tekkis selline, nagu kõik ehmatasid ära, et niuke, ja siis see tuul äkki läks ära. Võt niimoodi on võluvägedega, et kui võluvägesi oskad tähele panna. Kes teab, et kas ta tuleb siis mõne looma kujul või linnu kujul või siis kõik need suled ja need loomakesed ja nahad, et kõik see võluvägi on ju nendes olemas, et kui sa saad nagu kontakti sellega, temaga, tunned, et tema on osa sinust ja siis see kõik nagu hakkab elama ja mingil moel teadvus lülitub välja, sa lihtsalt teed, istud, oled nagu meditatsioonis, oled üks osa sellest, oled üks kõigega, kõige maa ja loodusega ja taimede ja loomadega. No ja siis need asjad lihtsalt juhtuvad. Siin on ka need esemed on kõik sellised, ütleme, siin on näiteks praegu vägi kohe sees, patsis on vägi, näiteks kui mul patsi ei oleks, papa läks endale selle juurde, siis tekib kohe ühendus, sest tema on pununud siia selle väe sisse. Что символизирует то, что притягивает мое внимание? Это как кошка. Какой символ есть кошка? Кошка – это расслабление. Первый вопрос. Второй вопрос – а как у меня с этим в жизни? Много или мало? Вот, если у меня этого мало, притягивает мое внимание, вопрос, что делать, сразу появляется ответ, что надо больше этого у меня в жизни. И я начинаю тогда, если я слышу знаки, если я вижу знаки, если я обращаю на это внимание, тогда эти знаки, они помогают мне, уравновешивают мою жизнь. Вот, я вижу эту кошку, я обратил на это внимание, что это мне знак. Вот, и я больше тогда в жизни впускаю в себя вот такой расслабленность. Это такие вот мягкие знаки. Вот тут, понимаете, не надо много анализировать, не надо много думать, ума не надо. Шаманы, вот как... Многие шаманы говорят, что шаманы немножко не придурковатые. Они не умные люди, потому что ум, он вроде хорошо, с одной стороны, а с другой стороны он человека запутывает. Вот, если я уже начинаю анализировать второй вариант, третий вариант, четвертый, значит, стоп.
знак проходит мимо. Шаманизм – это очень прагматичное направление, которое было такой пра-религией. Шаман – это больше был не человек, который хотел себе выгоду, чтобы больше было денег, а это тот человек, который решал очень актуальные, насущные вопросы, которые нужны для людей, которые его окружают. Чаще всего шаманы – это были те, которые умели лечить других людей. Методы шаманизма очень во многом напоминают современные методы психотерапии, когда человек должен поверить в то, что он здоров. А для этого шаман должен его убедить в том, что он болезнь из него выгнал. Я не вижу тут никакого колдовства. Это отработанные методики древних психотерапевтических направлений, которые совмещают в себя звук, танец, пение, может быть огонь, может быть там брызнуть несколько раз водой на человека. И, значит, обычный человек, он не может себе представить, чтобы кто-то мог так делать с ним. И если кто-то делает, он имеет на это полное право, он обладает властью над здоровьем и болезнью. Начинается доверие, начинается вера. Когда пришли большие религии, такое народное лечение, оно оказалось конкурентным. Для шаманов основа была не в том, чтобы молиться Богу, а в том, чтобы иметь резерв из живой природы. Шаманы просто использовали то, что называется ресурсными состояниями для выздоровления. Ну, а с точки зрения религии это было колдовством. Kõik algab sellest, et kui inimesel tekib arusaam, et trumm elab. Šamaani kogu olemus on ju looduslik, sellepärast et loom on ennast paigutanud siia ja taimed on paigutanud ennast siia, nii et looma ja taime kombinatsioon. Šamaanitrummi sisepool on küllaltki individuaalne, seda eriti ei näidata. See on selline hingestatuse pool ja välispool on siis ühiskondlik. Kui šamaan trummib enda siseasjades, näiteks ta uurib enda maailma raku tasandil, enda suunas hoida seda sisepoolt. Sisemise maailmaga ühenduse võtmiseks on ka oluline siduda trummiraam enda luustikuga. Toetus on puusa peal, kui trummida ja kui keha saab selle rütmi kätte, siis see olukord muutub sellises seisundis automaatseks. Ehk siis on võimalik trummida hästi pikalt. Kui inimene tunneb, et ta kasvab trummiga kokku läbi nende igasuguste trummitööde, siis šamaanil muutuvad igasugused suhted, ka kehakeelelised suhted. See tähendab, et ta hakkab trummi teistmoodi hoidma, ta hakkab panema tähele igasuguseid detaile, ta hakkab suutma diagnoosida juba trummi heli. Näiteks kui inimene kaardistada siia trummi peale, et siit hakkavad jalad, siin on keskosa ja siin on pea, siis diagnostilises mõttes, kui ma küsin inimese tervise kohta, et näidake mulle palun trummi pealt inimese tervis, siis trummides trummi heli ütleb mulle mati heli puhul, et inimesel on seal mingi infosulg ja kui kõik kõlab hästi, siis inimene on avatud, et tal ei ole haigusliku protsessi sees. Siin me olime peote rituaalil koos ja nagu saatus oli pannud meid kõrvuti ja kui öösel kõik see, kui see rituaal toimus, kui ta seal sulge keris või siis mina olin kogu külma värinates. Ja kõik see võimas, see kogemus, kuidas oma vahel tekkis see, mul tuleb isegi pisada silmi tead. Ja see oli nii võimas, et hommikul ka, kus me kallis olime, et päike tuli, siis vist laulsime seal ja siis me seisime niimoodi tundide viisi, et siis on Võluvägi.
Tegelikult ongi iga sule ja kondikese ja luuga on mingisugune lugu seotud, et kõike seda ei ole nagu korjanud kas metsast või põllu pealt üles. Et see lugu on nüüd ühest sellisest rebasest, keda me leidsime kevadel. No alati on natuke kurb tunne, kui sa leiad niimoodi, et loom on surnud. On nüüd siis tema hambakesed ja kihvad, et mis praegu sealt õnnestus võtta, aga et no minu hinges elab ka üks rebane, selline tantsiv rebane. Et siis ma nagu tunnen rebastega hästi sellist tihedat sidet, et ju ma siis kogun kokku selle rebase luud sealt, kondid kõik siis, mis temaga juhtus. Ta läheb uuele elule. Kogumine on nagu mingil määral tema uue hinge ühendamine, üles ehitamine. See on vanades lugudes oli ju ka niimoodi, et koguti kõik kokku ja siis sai jälle elavaks. Millestki, mis on nagu hävinud, sellest sünnib uus elu, loon midagi uut, seeläbi ka endas midagi uut loon, et kõik on nagu üks ring, üks tervik, midagi ei lõppe. Ну, знаки обычно то, что нас притягивает наше внимание. То есть там событий-то везде много, людей много, вещей много, но не все нам важно. Но если в какой-то момент что-то начинает притягивать наше внимание, или там начинает как-то давить, входить в нашу жизнь, это вот как раз и есть то, что мы говорим знаки. Знак это обычно как вот зеркало такое, оно обычно показывает, какой я. Вот кто я такой, какой я. Вот я, например, там бегу там по улице и вижу, человек сидит и пьет чай. Появляется подозрение, что у меня в жизни очень много такой суеты, там беготни, вот я весь такой активный, а вот меня начинает притягивать внимание человек, который сидит. Вот. Есть вероятность, что этого мне не хватает. Или наоборот, вот сижу, пью чай, вот, и рядом бежит человек. Он начинает притягивать мое внимание. Вот. Появляется опять же вопрос, почему притянуло? Может быть, я постоянно пассивен в жизни, может, постоянно я сижу и ничего не делаю. Мир помогает человеку, он как бы говорит так, тук-тук, вот, ты слишком как бы перешел в какую-то одну сторону. А другая сторона, другая полярность, она начинает кричать, я тоже есть. Если человек слышит такие знаки, которые там такие вот мягкие, он что-то меняет в себе, в своей жизни, и тогда все становится на свои места. Если человек, он не обращает на это внимания, на такой мягкий шепот, который там мир говорит, он идет дальше таким же ритмом по своей жизни. Тогда мир, он уже начинает как бы говорить погромче. Болезнь. Вот, как вы по тому примеру, что вот смотрят на такого человека, да, ему хорошо, он сидит, чай пьет, а я не могу, нет, мне надо бежать, у меня дела, он бежит, у него болезнь появляется какая-то там, он все равно, я не могу болеть, у меня температура, но я бюллетень не могу брать, мне надо работать, мне надо бежать, дальше не обращает внимания это. Вот, тогда человек вот более грубо подсказывает, этот человек вот идет и, например, ломает себе ногу. Уже более грубый такой знак. Если и тут не обращает внимания, ну тогда уже еще более грубые идут. Rõõm näha sind siin. Oi vend. Suur au on sinuga koos näidata. Mina olen teinud tuled siia sissekäigu ava juurde, et kui me lähme, et me saame nagu läbi puhastatud, äratatud, valgustatud selle tule olemusega. Kui sa lähed tänu ja austusega, siis sinusse suhtutakse niimoodi ja siis sulle nagu antakse kogemusena vastuseid küsimustele, teadmisi, palvetele, arusaamisi ja nii edasi. Ja siis tagasiside on ka veel, on igal ühel siis erinev, kas ta saab selle kehatunnetusega selle mõõtme kätte või siis tulevad pildid või siis tuleb sügavam teadmine, eks ju, et nii need ringid töötavad, eks ju, inimene ja ring koos. Kivid kui vanaisad, siis tegelikult tõepoolest, kui sa sinna keskele lähed ja vaatad, siis igal kivil on oma nägu. Et esimene kord, kui ma läksin sinna,
sinna, tegin ta valmis ja läksin sisse ja vaatasin, siis mul tekkis nägemusse selline tunne, tead, nagu need ütleme mingi 1000 aastat tagasi vanade eestlaste, ütleme, odad, ümmargused kilbid ja kõik on niimoodi vaatavad, ütle nüüd oma sõna, mida me tegema peaksime. Mul oli selline, vau, mis värk. Kui ma esimest korda kokku puutusin üldse nende kivistruktuuridega, siis Sergei Strekalovi juhendamisel, siis nad olid nagu iseenda tundma õppimise abivahenditeks. Lõime iseenda sisemise mina nagu tervikuks või saime nagu kokku tervikuks tagasi selle killustunud minapildi luua. Ja just läbi sellise protsessi, nagu sa kirjeldasid, et sa lähed sisse ja sa lubad endal kogeda, märgata seda, kuidas, mis toimub mõtetes ja tunnetes ja kehas. Внутренняя сила освобождается с помощью перепросмотра. Дело в том, что в нас внутри находится в сжатом виде переживания нашего детства и нашего прошлого для того, чтобы мы имели внутри себя изоляцию от тяжелых воспоминаний. Эта клапанная память работает только вовнутрь, и мы не можем получить к ней легкий доступ. Субъективно мы воспринимаем то, что наше прошлое ушло и никогда не вернется. На самом деле наше прошлое находится внутри нашего тела и находится в виде сжатой энергии, к которому человек не имеет никакого доступа. И она в противоположность свободной энергии называется связанной энергией. Получается, что у каждого человека внутри него находятся моря энергии, но он ими не может пользоваться, потому что к ним не имеет никакого доступа. Вполне возможно войти вовнутрь этих воспоминаний и оставить в своем прошлом в момент стресса возникшие эмоции и забрать те энергии, которые мы потеряли в те моменты, когда у нас были стрессы. Мы в этих стрессах теряем свою энергию, а взамен мы получаем какие-нибудь эмоции или чувства, переживания. Эти переживания остаются с нами, а энергия остается в прошлом, потеряна. Существуют специальные технологии, когда можно вернуться в это прошлое, посмотреть на все это совершенно другим взглядом, уже взрослого человека, вернуть свою энергию, которая была потеряна, пустить из себя то лишнее и тот груз, эмоциональный груз, который я унес из того стрессового случая. Tegelikult see võiks öelda niimoodi, et siin töötab see kõveras ruumis liikumine, mis on omavahel külg külje kõrval kokku pandud. Et tegelikult nad on kui sellised nagu katkematud jooned või seinad, aheldatud seinad, mis küll füüsiliselt paistavad olema siin 20 senti kõrged, aga tegelikult on ruumi mõju seisukohalt hoopis suurem ja kõrgem see. Kristalline olemus salvestab ju väga paljud siin ja seda enam, et kui salvestus on olnud jätkuv, eks ju, siis ta suureneb kogu aeg, nii et see ring võib olla siin ei tea kui suur. Et see trummi selline monotoonne võnge, mis meil siin ta mõjutab, kas ta tahab või taha meelt rahunemise suunas, et tekib nagu ühendus mõistus ja südame vahele ja sild ja parem avatus siin ja praegu hetkes kogemusele. Et nagu on see trumm aitab hästi. Et see ongi võib-olla see ka, et öeldakse, et trumm on šamaani ratsu. Just nimelt, et ta aitab meelt selge hoida ja meelt nagu kogemuse rännakul hoida. Ja vaata siin nüüd igasugused veel rütmid ja meie esivanemate regilaulud ja need on samamoodi nagu monotoonse rütmiga šamaani rännaku laulud, eks ju, et seal tekib ilusti, ta peatab selle mõistuse inimesele, eks ju, ja laseb avalduda siis alateaduslikul ruumil, eks ju, et vaim saaks meiega rääkida otse nagu, et see on see.
näe, vaata, kus nüüd õnnistab vihmaga ka. Tegelikult vihm on väga hea, see puhastab alati, ta puhastab õhku ja puhastab maad ja... See on juba iidne tarkus, et kui me enda ruumi selle salvei suitsuga, salvei hingega laseme läbi nagu voolata, et siis see mõjub tasakaalustavalt ja tervendavalt ja puhastavalt meie meeltele ja kehaprotsessidele. Aluseks on õhustihja element. Ja tuli ja maa ja püha taim. Ja püha taim koos. Ma teeksin sinuga üle. Lihtsalt tarvis niimoodi häälestuda, olla hästi lõdvestunud ja suunata oma tähelepanu enda sees toimuva märkamisele ja lihtsalt aeglaselt hakata minema. Võib silmad kinni panna, siis väline maailm vähem mõjutab. No näiteks minul praegult tekkis jalgadesse selline raskus ja ma lihtsalt kuulatan seda. Et mis on selle raskuse sisu, mida ma tunnen, kui ma seda raskust kogen. Et praegult näitas selline muster, et kui ma midagi elus alustan, mis on seotud suure vastutusega, siis mul tekib nagu alguses selline kaalutlemise ja mõtlemise moment, et ikka et kuidas ja mismoodi ja elumustritest tulenevalt ja see väljendub praegult sellise raskusena. Ja see läheb üle, näiteks praegult ma rääkisin selle välja, enda jaoks teadvustasin ja ma saan edasi minna. Et see raskus praegult minu jaoks on ütleme see rääkimine kaamera ees, see tegelikult selline suur vastutus ja ta kohe nagu näitas seda. Значимость нашего прошлого нельзя недооценивать. В нем содержится большой ресурс жизни человека. В основном люди не используют этот ресурс вообще никогда. Они используют внешние ресурсы. Природу, еду, дыхание, путешествия, развлечения, отношения. В общем, все, что мы привыкаем делать каждый день. Но внутренний ресурс является для большинства людей зоной, как вот земля неизвестная, terra incognita. Лабиринт – универсальное строение. Это мегалитическое сооружение, которое используется для очень многих целей, практически для любых. Для этого нужно модулировать энергию в лабиринте для той задачи, которую мы перед ним ставим. И в частности, для того, чтобы найти какие-то поворотные ключевые моменты моей жизни, значимые моменты, и в которых я сам совершенно не разбираюсь или просто не помню, у меня эти моменты уходят в так называемые молчащие годы. Вот эти молчащие годы, они являются очень важными частями жизни, потому что в них находятся определенные решения, которые человек принимает, и на основе чего он выстраивает свою жизнь, и даже не знает, что это такое. Психологи бы сказали, что это подсознательные процессы. И это абсолютно правильно, что мы не имеем к ним доступа, потому что сам человек живет на двух уровнях, на уровне сознания и на уровне подсознания. И вот как раз лабиринт помогает человеку войти в такое состояние, что он может вспомнить молчащие годы или какие-то важные моменты жизни и даже прошлой жизни, которые уже давным-давно забыты. Это универсальный инструмент. Такие мегалитические сооружения, они являются наследием всего человечества. Это классический критский лабиринт, сзади нас находится. Здесь же есть северная спираль. Северные народы всегда использовали для исцеления от неизвестных болезней. И это до сих пор работает.
И никто не знает как, но это работает. И есть много версий, и это все всего лишь споры ума. Но важно пользоваться тем, что является неотъемлемой частью культуры всего человечества. Vaadata seda labyrinti kui minu praeguse keha rakkudest minevikku minev bioloogiline nagu rada või teekond. Kuni alguseni välja, et niimoodi võiks minna kuni, ma ei tea, elu alguseni välja, ma arvan, ütleme labürindis, et lasta teadvusel lahti pakkida kogemustesse siin raja peal, vaat niimoodi, hakkad praeguses hetkes minema ja seal keskel on siis just nagu ütleme, elu esimene jälg, mis ühendab, ütleme, minu praeguseid rakke mingisuguse esimese algusega. Täpselt samamoodi veel, mul tuli praegu niisugune nagu, me oleme töötanud ka niimoodi, on see eelmiste eludega minek. Et see siin on minu praegune elu. Ja kui ma annan sellise taotluse, et seal keskmes on minu esimene kehastus siin sellel maal. Ma ei tea, siin nagu võib-olla numbreid ei ole, et on see 50 või 150 või 5000. Aga kui ma sellise taotlusega lähen, et ma tahan uurida ja avastada ja teadvustada, ütleme, neid ruume või avarusi oma teadvuses, et siis ma hakkan minema ja mul võivad tekkida väga erinevad kogemused, et olen siin praegult mina, kuskil 5 meetri pärast olen ma mingisugune kaupmees, mul võib sellised mälupildid lahti, lähen sealt edasi, olen kuskil meremees, siis mingi sõdalane kuskil, siis võib olla kuskil mingisugune erak või ütleme, et ta väljendub selliste nagu rollidena, väga puhtalt, tugevalt kogetavate kujudena, rollidena, et sa tunned, kuidas keha hakkab võtma mingeid, ütleme, sa tunned naisena, sa tunned mehena ennast, et nagu hästi ehedalt, et kui sa sellise taotlusega lähed, ta niimoodi nagu välja lööb. Ja sa tuled siia ja iga meeter hakkab rääkima sulle, alates seal teisest või kolmandast eluaastast, kui seal õde või keegi sind seal või ema või isa või et kus koha pealt see reaktsioon on nagu oma kuju saanud minu sisse, et miks mul just elus niimoodi on ja sellised sündmused tulevad. Ja siin võib see mälu nii lahti rullida, et siin on tuhandeid ja tuhandeid situatsioone, mida nagu teadvustada teadlikult läbi lasta endast. Ja kui me sellise nagu lahtivõtmise oleme labürindis teinud, siis me tuleme välja ja mõtleme, et aga sellele sündmusele ja ei ole seda enam. Ja kohtume inimesega ja ka sellist reaktsiooni enam ei ole. Siin tulevad vihad ja raevud ja süütunded ja abitused ja rõõmud ja imetlused ja helgused ja tähendab absoluutselt kõik, mis meis on meie sünnist ja sündidest, meie teadvusest, mida me kanname, et ta nagu me käime läbi ja me saame seda läbi kogeda. Ja siis tulebki niimoodi, et kui me loome ühenduse, näiteks meil on tugev raevuimpulss, tunneme, kui ta keha läheb ja niimoodi hambad lähevad risti mingi koha peal, eks ole, ja tulevad mälestused, kus meil see on. Ja kui me seda siis tänu ja huviga nii-öelda vaatame enda sees, kuidas ta kehas teeb ja kuidas see raev ja viha, ütleme, mis on, kuidas ta tundekogemusena on ja millised mõtted tahavad tulla seal, ma tahan seda ja ütleme, milliseid mõtteid see raev mõtleb, aga kui me seda huviga ja tänuga me kogeme, vaatleme seda siin, siis mingil hetkel see just nagu lahustub, et me muutume, me saavutame nagu vabaduse sellest raevust, teda niimoodi kogedes. Ja siis kui keegi ütleb, et raev ja viha on paha ja vastik ja see tuleb ära visata, ära anda, no minul tekib mõte, et me ei saa, kui ta meis on, siis ta on kui üks vikerkaare toon. Küsimus on selles, kuidas me suhtume sellesse. Jah.
et noh, betooni on näiteks vihaga väga, ma olen seda kasutanud ehituse juures siin. Ikka võtad kangi ja no mis sa selle armastusega ja hellusega silitad seda kivi, eks ole, et kui sul on vaja teda, ütleme, seda betoonpõrandat lõhkuda, siis kasuta seda energiat, mis seda nagu väga hästi teeb ja sa saad nagu mitu kärbest ühe hoobiga. Et saad sellest pingest lahti, sa paned ta tööle, sa kasutad teda sellises loovas võtmes. Saavutada vabadus nendest sõltuvustest, mis tekivad hirmudest ja kiindumustest tulenevalt. Et nagu töötada läbi enda hirmud ja enda kiindumused, mille külge ma klammerdun ja mida ma kardan, et see on meie nagu kaitsesüsteemi või ego põhimaatriks, millega me valikuid teeme. Aga vabadus tähendab olla vaba hirmudest ja olla vaba kiindumustest. Очень важно глубоко прочувствовать, что мир живой, что планета живая, что цветы, растения, воздух, горы, земля – это все живое, камни живые. Если люди живут с таким сознанием, то от этого они делают лучше и себя, и мир, который их окружает. Кто-то играет как бы в шаманов, пускай играет, нет ничего плохого. Кто-то постепенно переходит на какую-то более глубокую ступень и начинает жить так, как будто бы действительно все живое. И от этого всем становится лучше. В наш сумасшедший век, когда все очень быстро, надо много знать, много себя контролировать, очень быстрый темп работы, жизни, все быстро делается. Но вот когда мы находимся на природе, там не надо ничего быстрого, надо спокойно сесть, посмотреть на солнце, собирать ягоды, там, может быть, грибы осенью, потом их есть. Это все большее вхождение в природу. Вот такой вот шаманизм мне по душе. Käisin mööda metsa ja mul oli vend ka kõrval. Ja äkki vaatame, teder on seal. Ja teder vaatas otsa ja lendas peaga vastu suurt mändi, kes suur pauk. Ja oligi surnud, jooksin ta juurde, püüdsin talle veel laulu laulda, et ära saata ja aga ei jõudnud ja siis vend võttis siis nagu hakkas puhastama, et nüüd saab hea prae. Aga mina ise liha ei söö ja siis ma läksin momendiks ära, siis mul tuli teadmine, et see oli kingitus. See kõik, mis ta ära puhastas, siis sellest ma sain endale, tegin rituaalimütsi ja sulgi nüüd ma jagan nii kaua, kui leiab kõigile oma kodu. Ma siin eilegi jagasin inimest. Need hiirekesed, ma olen leidnud need niimoodi kodust vaiba alt, et kas siis kass on püüdnud teda, ta on siis üle käidud või ta on seal kuivanud, niimoodi mumifitseerunud, et nad on ise kõik leidnud sellise õnnetu otsa. Juhtub ikka, et ussid ja konnad, kes siis liiguvad inimesega koos, siis nad jäävad autorataste alla ja võtan nad siis, kuivatan. Ussinahkadest võib ehteid teha. See konn on mul kaelas rippunud täitsa niimoodi uhkelt ja hiirekesed on ka sabapidi juustes rippunud. Kas ta nüüd on surmaenergia? Kui mõelda, kuidas meie eluratas käib, et sügis tuleb, siis ma nagu tunnengi, et see surmateema ja see selline rahunemine, et loodus hakkab hääbuma. Mis selles siis nii hirmsat on, et surm on ju ka elu osa ja ärkamine ja uus elu ju tuleb pärast seda surma, pärast suremist. Et siis nad on nagu mulle abiks ka ja meenutavad, et midagi õudset selles ei ole. В каком-то смысле смерть – это любое окончание в нашей жизни. То есть мы умираем вообще каждый день. В каком-то смысле. Вот мы ложимся спать вечером, это смерть. Вот мы уходим, мы не осознаем себя вот такими, как было днем. Мы умираем, мы заканчиваем какое-то дело, мы умираем. Мы уходим с работы какой-то, вот эта работа, она умерла. Вот, и мы заканчиваем какие-то взаимоотношения, это умирает.
уходит дальше. И обычно, когда что-то заканчивается, умирает, значит, рождается что-то новое. Вот если человек, он в жизни ничего не заканчивает, он держится за все, вот это я не отпущу. Вот работа надоела, мне уже все, 10 лет там работаю, это меня не устраивает, но я никуда не ухожу. Вот я боюсь отпустить вот эту работу. Вот, тогда нету смерти. Нету смерти, ничего новое не рождается в его жизни. И получается, что без смерти вот, не будет хорошей жизни в каком-то смысле. Вот люди, которые боятся смерти, они начинают бояться что-то либо заканчивать, отпускать от себя, отпускать вещи, отпускать события. Вот, и тогда без смерти их жизнь, она просто начинает тускнеть. Большая часть древних традиций считала так, что жизнь человека это просто подготовка к настоящей жизни. А настоящая жизнь начинается после смерти. Задача была в том, чтобы прожить жизнь так, чтобы подготовить себя к смерти. Люди, которые умели подготовить себя, они умирали легко, просто и с удовольствием. А те, которые боялись смерти, не могли этого сделать. И для них смерть оказалась самым тяжелым испытанием в жизни. Как врач я наблюдал неоднократно состояние смерти. И, конечно, люди по-разному умирают. Я не хочу сказать, что смерть – это очень весело. Но здесь очень много зависит от того, какой настрой у человека, когда он проходит через этот момент. А проблема в том, что нет таких людей, которые бы через такой момент не прошли. Поэтому я не знаю, что находится после смерти, но я знаю то, что очень важно найти время в течение жизни, чтобы подготовиться к этому моменту, потому что он будет абсолютно точно у каждого. Смерть – это переход. Она приходит всегда неожиданно. Это часть эволюции человеческой души. Это состояние, когда мы находимся в точке оценки того, что с нами происходило, и делаем выводы относительно того пути, который мы прошли. Для многих людей смерть является чем-то очень страшным и опасным, потому что она связана с достижениями, с победами и с поражениями. И когда человек не живет категориями победы и поражения, а просто живет как стрекоза, которая «Лето красное» пропела, есть такая сказка, басня Крылова, то в этом случае для него смерть является чем-то очень отстраненным, неизвестным пространством, которое просто пугает. Важно в своей жизни иметь такие категории, как поражение и победы. В этом случае будет понятно, что такое смерть, и человек, подойдя к такой черте своей жизни, когда жизнь заканчивается, сможет сказать самому себе, что он сделал все, что он мог. И с точки зрения даже того же самого Карлоса Кастанеды это называется безупречностью. Считается, что и сейчас тоже есть возможности изучать шаманизм. Есть книги, которые можно прочитать по шаманизму. Какие-то адаптированные методики, как бы вот а-ля шаманизм. Я не знаю, насколько эти методики или книги являются в чистом виде шаманизмом. Может быть, шаманизм в древности просто начинает как-то менять свое течение и каким-то образом, таким образом входит вот в нашу жизнь, наших дней, 21 века.